radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa kabiri itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2025. Indege za drone za Israel ziraregwa kugaba igitero kuri Gaza mu kibanza carimwo abantu bariko barasahura ku modoka yari igemuye ibifungurwa abagera ku 200 bakahasiga ubuzima. Muri Autriche naho havugwa igitero cagabwe n'umuntu kw'ishure ryisumbuye, hakaba no kurasa kwahitanye abantu bagera ku 9. Abaganga ba leta muri Kenya baravuga yuko umuntu yari yapfiriye mu gashoka polisi kavuga yuko ashobora kuba yari yahuye, ahubwo ibimenyetso byo kwa muganga bigaragaza yuko yazize inguma no gufyondwa mu izosi. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Nina Iradukunda. Nongeye kubaha ikaze. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Israel n'amakungu aranegura ingingo y'Ubwongereza yo gushira ibihano ku bashikiranganje b'iyo leta babiri bafise ivyiyumviro bihengamiye ku matwara y'uburyo, Bezalel Smotrich na Itamar Ben-Gvir, kubera ivyo bavuze ku karere ka Gaza. Gideon Sar yavuze yuko inama shikiranganje ya Israel izokorana mu ndwiza mu nzira yo kwishura kuco bise ingingo itari yo kwihanganirwa. Imigenderanire hagati y'Ubwongereza na Israel yagiye itituka kubera intambara yo mu karere ka Gaza. Ibi bihano bikurikiye ingingo yo guhagarika ibiganiro ku mwumvikano mushasha werekeye ubudandaji n'umushikiranganje w'imigenderanire w'Ubwongereza David Lammy akaba yavuze yuko kubona abo bashikiranganje bahamagarira gukuraho abanyapalestina mu karere ka Gaza ari iciyumviro c'ubunyamaswa. Uburusiya bumenyesha yuko bwahanye na Ukraine abandi bantu b'imfungwa z'intambara. Ubu bukaba bubaye ubwa kabiri bahana imbohe muri yindwi, ahejo ku munsi wa mbere bari baraye nako batanze abari munsi y'imyaka 25 ku mupaka uri hagati ya Belarus na Ukraine. Mu gitero giheruka cy'ibisasu by'Uburusiya, umushikiranganje wa Ukraine Ajedu Muco avuga yuko katedrale ya Saint Sofia iri hagati na hagati mu mujyi wa Kiev ahafatwa nk'ikibanza c'iratiro rya kahise hakomerekejwe n'ibisasu, aho ku mwamba umwe w'uruhande rw'iyo sengero yo mu kinjana ca 11 haboneka ahantu hakungutse. Perezida Zelensky yahamagariye ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwishura ku bitero by'Uburusiya bikomeza kwiyongera. Dusubiye ku nkuru zerekeye akarere ka Gaza, abandi bantu batari munsi ya 200 nibo bakekwa yuko bishwe mu gitero muri ako karere ka Gaza. BBC kaba yabariwe yuko indege zigenda zitarimwo umudereva zo mu bwoko bwa drone z'amasonga 4 bita quadcopters zuguruye umuriro mu gihe abantu bariko bagerageza gusahura imfashanyo kuba zigemuye mu modokari mu karere karimo impungenge z'umutekano. Igisirikare ca Israel kimenyesha yuko kiriko kirakora amatohoza kuri ivyo. Inkuru ya Sebastian Asha mwishikizwa na Ivete Kabatesi. Ababonye ko byagenze igaza babwiye BBC ku murongo w'imodoka za kamyo utwaye ingano zatewe ahagana mu masaa 8 z'ijoro ku isaha yaho, ubwo zari zigeze hafi y'icyambu. Bavuga ko mu gihe abantu bari bakikije izo modoka batangiye kwihizo ngano, abantu bitwaje intwaro bahise babagwaho. Nyuma y'amasaha make ibintu nk'ibyo kandi byabaye izindi kamyo zimaze kuhagera. Cyakora ahoho bemeza ko ari ingabo za Israel zahise zirasa. Bashimangira kandi ko abanyapalestine bari bafite intwaro nabo barashe mu kivunge cy'abantu. Biravugwa ko abantu 20 aribo bahasize ubuzima,
ariko ukuri kw'ibyabaye ntikuramenyekana neza. Abantu 9 bishwe mu gitero co kurasa kwabaye ku ishure rikuru ryo mu muji wa Graz muri Autriche, kumwe n'ivyo abandi bantu 7 barimo abanyeshure n'abigisha barakomereka cane. Ukekwa ko yagavye ico gitero nawe ubwiwe yapfiriye aho nyene. Inkuru ya Dani Ibrahim mwishikizwa na Fenanga Kwaya. Urwo rufaya rw'amasasu rwatangiye kumvikana nko mu masaha 4 za mu gitondo ku ishuri riri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Graz. Igipolisi cyahise kigabaye igitero cy'ubutabazi. Mu masaha make bavuga yuko aba bantu bose bari muri iryo shuri bahise babakurayo kandi ko umutekano wari umaze kugaruka. Ubwo uwo muntu yari amaze kwica no gukomeretsa abanyeshuri benshi hamwe n'abarimu mbere yuko nawe nyine yiyica. Igipolisi kivuga yuko yabikoze ku giti cye. Ibitangazamakuru byaho biravuga yuko yari umunyeshuri waho, akaba yari afite imyaka 22. Gusa ibyo igipolisi ntikirabyemeza, nta nubwo cyari cyavuga impamvu yabikoze. Hahise hashyirwaho ibigo by'ubutabazi bigamije gufasha abagizweho ingaruka n'icyo gitero. Umukuru w'igihugu wa Autriche Alexander Van der Bellen yavuze yuko igihugu kiri mu cyunamo. Igipolisi co muri Colombia kimenyesha yuko abantu 3 biciwe mu bitero vy'ibisasu no kurasa mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Muri rusangi hakaba habaye ibitero 16. Umukuru w'igisagara ca Cali yiyamirije ivyo bitero byabaye ku bituro 2 vy'igipolisi aho nyene Cali, avuga yuko mu ijoro ryakeye uwo muji wasubiye mu gihe nk'ico mu myaka y'1989 aho wari ikirimbiro ry'urudandazwa rw'urumogi. Ibitero vy'ibisasu bitegwa mu modokari vyavuzwe kandi mu bisagara byo mu manuko bushira uburengero harimwo El Bordo na Villa Rica. Tugaruke mu buseruko bwa Afrika. Ibipimo by'abaganga bo muri Kenya byagaragaje yuko intandaro y'urupfu rwa Albert Ojwang, umugabo yaguye mu gasho k'igipolisi mu mpera z'indwishize, ari ukugirirwa nabi no gukomeretswa. Ibi bije kuvuguruza impamvu zari zatanzwe n'igipolisi mbere ko yahitanywe no kwiyahura. Muganga wa leta Dr. Bernard Media yasuzumye ikiziga ca Albert Ojwang, avuga yuko yari afise ibikomere ku mutwe, yafyonzwe mu izosi, akagira n'ibindi bikomere mu bice byoroshe by'umubiri. Ojwang yari yafashwe ku munsi wa gatandatu ari kumwe n'abandi benshi, azira yuko yidogeye icegera c'umukuru w'igipolisi yamwagirije nawe yuko yamucafuje aciye ku mbuga hwaniro. N'inkuru ya Hobe Patrick Misigaro. Muganga Media yavuze ko umutwe wa Ojwang wari ibikomere bibi cyane, ibimenyetso vyerekana ko yanizwe izosi hamwe n'uduce duto tw'umubiri tumwuzuye ko hose. Ojwang yafatiwe i Homa Bay, umuji uri mu burengero bwa Kenya, atajanwa i Nairobi nyuma yo kwitwarirwa n'icegera c'umukuru w'igipolisi Eliud Lagat amwagiriza kumutyoza ku mbuga hwaniro. Yapfiriye mu biro bikuru by'igipolisi. Muganga Media yongeye ati ibi nibikomere bitamuvuye ko kandi bisa n'ibishikira umuntu yahohotewe. Igipolisi cyari cyabanje kuvuga ko Ojwang yapfuye nyuma yo guseka umutwe ku ruhome. Amakuru ubu avugurujwe n'isuzumwa ry'ikiziga ciwe. Amashirahamwe haranira agateka kazina muntu yasavye ko haba itohoza ryigenga, akavuga ko ibi vyabaye biteye umwitwarariko mwinshi kukuntu igipolisi gisa n'igikora ivyo cishakiye kandi nikibibazwe. Hafashwe ibindi bipimo ku mubiri wa Ojwang kugira bijanwe gukorerwa irindi suzumwa ryimbitse. Icegeranyo gikwiye kikaba citezwe mu minsi iri imbere. Imwumva ni BBC gahuza miryango, ikaba ibagejeje ku isaha 1 ibura iminota 21 mu karere k'ibiyaga binini. Tuje mu Burundi, si henshi usanga abakenyezi bakora umwuga wo kubarata no gusiga amarangi ku mazu. Kuva kera narindi umwuga ukaba wafatwa nk'uwagenewe abantu b'abagabo, ariko hari abagore mu turere tumwe basigaye bawijukiye ku rugero nk'urw'abagabo. Claudette Manariyo ariba mu ntara ya Gitega, n'umwe muri abo bakenyezi badatinya kurira igorofa agiye gusiga
amarangi ku mpome. Avuga yuko uwo mwuga awukuramwo amafaranga asahiriza mu gutunga umuryango. Ivyiwe rero reka tubibaze Didas Yihunda Impundu yamugendeye muri iyi nkuru tubasubiriramo. Uno musi BBC gahoza miryango ibashikana ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega, ahari umukenyezi Claudette Manariyo ariko aramenyekana cane kubera akazi akora ko gusiga amazu, gucapa no gukora ivyo bita design. Aha ni kwishantiye aho bariko barubaka inzu. Claudette ari ku ngazi hejuru ku burebure bwa metero zishika 15. Ariko arasiga uruhome. Mu kuboko kw'ibubamfu afise indobo iri mwirangi. Mu kuryo naho afise icyo akoresha mu gusiga. Biraboneka ko aka kazi yakamenyereye. None ibijanye n'uwo mwuga yavyinjiyemo gute? Uwo mwuga nawutanguye mu 2020. Nawutanguye kubera mbona mu rugo uwawukora yari umwe. Ndamusaba ko yobonyigisha kugira tuze turaca amahera twese turabe ku buryo mu muryango bwo kwiyongera. Mu nyuma rero maze nanje kubimenya ntangoye guca amahera, uburyo bwariyongereye cyane, tutangura kwiyumvira kugura amaparcelle, tutangura kubaka mbere n'inzu mubona turimo twayubatse mu bwo buryo bivanye n'ingene twabona buriko buragwira. Abakenyezi batandukanye mbere n'abagabo bamwe bamwe basa n'abadatahura ingene umugore yoshobora kurira hejuru agiye gusiga inzu. Ariko Claudette we mu mutwi we ageze kure cyane mu bijanye no guca agafaranga. Benshi baribaza impamvu ndo mugore nuriye mugaje kubera mba nzi nuriye ntaza kuva yuko nza kuvayo nzanya gahera nta ngorane bintera kandi ndabikora ndabikunze. Gutyo n'abandi badamu bahorana ubwoba bwo gukora ibintu abapapa bahora bakora, ndababere nk'akarorero bareke gutinya. Ni gake mu Burundi wabona umugore ariko araterateranya ibiti ngo akore ingazi akoresha mu kurira. Yamara ibi Claudette yarabikoze igihe yaragiye gusiga inzu ya Marie Jose. Ukungena akora wewe mu mutwe n'ivyo uko ari umukenyezi ntibikirimo, wewe araba akazi. Arashobora wenyene kwifatira ibiti n'imisumari agateranya ingazi yuririrako kugira ngo aduge gusiga. So kuvuga ngo harageze yuko aduga hejuru gusiga ngagomba ahamagara umugabo ngo amukorere ingazi. Oya. None abafundi bakorana bamubona gute? Manase niyo mwungere n'umwe muri bo. Nkibona ahubwo navuga ati ubone nkonyene yo bari karavyiga, ariko nasanze abishoboye cyane. Gusa ari hejuru nk'abandi nyene birabatangaza. Yakavuga tujya umuntu ari hejuru w'umukobwa nabo bariyumvira ukundi. Nko ku bakobwa nk'impanuro nobaha nuko nabo bokwiga imyuga itandukanye bakamenya gukora ikintu cyari cyo cyose kugira ngo bategure kazoza kabo. Claudette Manariyo avuga ko ingorane nyamukuru afise mu mwuga wiwe ari uko igitoro gikenye, ngo ntiyoroherwa mu kuja mu gisagara ca Bujumbura kurangura irangi akoresha. Ibi ngo bituma ibikorwa bicerwa. Arakoze Didas. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko leta zunze ubumwe za Amerika yiteze kurungika abandi basirikare bo mu nzego z'igihugu za National Guard na Marine gushika Los Angeles kuri uyu wa kabiri gufasha guhosha imyerekano y'abiyamiriza politike z'ubutegetsi bwa Trump kubimukira. Ivyo biruko mu gihe ejo abari mu myerekano bafashwe batariko bateza akaguma. Umwe mu bashikiriza manza bo ku rwego rw'akarere Nathan Hochman yabwiye BBC yuko hari igitigiri gito c'abanyagihugu bari muri iyo myerekano. Igipolisi ca Los Angeles kimenyesha yuko kurungika abamarine bishobora guteza ikibazo ku gikorwa caco co kurinda umutekano. Perezida Trump yashigikiye ingingo yiwe yo kurungikayo abasirikare bo ku rwego rw'igihugu, avuga yuko mu majambo yiwe iyo atabikora Los Angeles iba yahindutse umunyota. Naho mu Faransa abapolisi biriwe babaza umwana w'umuhungu w'imyaka 14 inyuma yaho yiciye ateye icuma umwarimukazi. Abategetsi bakavuga yuko mu muji wa Nogent bavuga ko uwo mwigisha yari yamye asaka amasakoshi y'abanyeshure mu gwindiro rw'ishure. Umushikiranganje wa mbere François Bayrou akaba yavuze yuko kwitwaza ivyuma vy'ubugi mu banyeshure biteye ubwoba buguma bwiyongera. Abakunzi b'urunana rero n'umwanya wanyu. Ngororana rusome
Pascal arasaba umukobwa Jana ibisobanuro ku nda atwite. Lopez we aratabariza umubyeyi we. N'urunana. Nyogokuru we tabara. Nibiki wa mwana we kutabwiyambitse? Ngwino ujye kureba mama nyogoko, ngwino ujye kureba mama mu cyumba. Ngo nyoko mu cyumba? Habaye iki? Banguka yewe ngwino umurebe. Agomba kuba yarwaye malaria y'igikatu pe. Ye? Uzi ko arimo kuvugishwa. Ayiwe. Arimo guhamagara Chris ubundi ukumva wagira ngo arimo gutongana na Lea. Rero simbi. Ayiwe. Reka njye kureba mwakagira Imana mwe. Ayiwe, ye baba we, Mana yanjye we. Nukuri mama ararembye pe. Yes. Chris. Ibindi biki? Mama. Niko nyesi. Mama. Umeze ute? Nabi. Umutwe n'umuriro bimere. Mana yanjye ibi ni ibiki kuko ndagira n'imwuka byaramo. Kuko Mana. Ayiwe, Mana yanjye we, umuriro uracanye kuko. Ariko usimarariya kuko. Uzi kugeza naho uvugishwa nye. Nyogoko waretse tukamujyana kwa muganga. Aho gurupe. Ihute gira vuba. Nihute ngeze. Genda kwa Shyaka ubwira Shyaka na Dafata baze vuba. Ubuse nyogoko ninsanga bagiye. Genda bagashwirira. Ihute ubabwira baze bihuta hanyuma turebe ukuntu twamujyana kwa muganga. Njyana yemwe mwande. Kuko uvuze wa mwana urabona ukuntu umeza uri wo kwicara hano kuko nureba nawe uri munasare. Umutukuranyije Chris we. Hano we ibintu bikimuka byara. Ndagira nte mu data we. Umva rupe. Amazi. Ndagira. Amazi yareke umutwe n'umuntu. Rupe. Wa mwana wo kwita ku byo nyuko avuga ihute. Uracyahagaze aho ngaho. Wakanu wirukanke. Uracyamara icyo aho ngaho. Genda ihute Rupe ihute. Ariko ndagakombe kanjye najyaga nshiramo kare nta kwamboneye Pascal yego mana mbese ubwo se wamvugisha Pascal mbabarira winsakuriza mukobwa ja ngaho siki nta soni nibyo uzi wakoze none urantetaho ibyo nakoze ibiki ngo wakoze ibiki iki wese ni iki iryo twita ryawe n'ibyaragura urumva ari ibiki si ibibazo gusuzana mu muryango maze rero nawe ndakwemye Pascal umva niba ntwite se wowe utwite hari ubwo ari wowe ndivuna ariko umenye ko ari ikibazo uzanye nyine ndamaze umaze iki se uretse kuba ari ibibazo gusa kandi n'ubwo wumve numve se numva iki buretse ngende banyandikira indi nkunga ndahira ko utazaba uwa mbere wo kunsaba kuri ayo mafaranga rahira Pascal agatsinda nta nubwo uba wumva iby'umujyanama w'ubuzima wacu ndetse no mu buyobozi bukubwira ku bijyanye n'iyo nkunga wirirwa uhigisha uruhindu ndekanye hirya ariko kuko nzi icyo bivuze kuri njye ubwo kandi ayo mafaranga nayo nibayama ukabona utangiye kujya utarara kagwa ntuzanshima ariko ubundi reka nkubaze mukobwa ja mbaza ikizi ko numva wishimira gutwita ngo habwe iyo nkunga ihabwa abagore batwite utekereza ko uzatwita amezi arenga 9 koko ariko ninabyara bazampaye abagore bafite abana batarengeje imyaka 2 hanyuma uwo mwana narenze imyaka 2 mama ndiki mwabana mwe ni mundeke urwo nari negereje ndarubonye birashoboka kuba ataramahoro mama bimeze bite kuri kurira nyese ntibirangiye havura ntera ubwoba sheri mama tubwire wirira yewe ubundi se mwebwe mwagiye kureba uko ameze ubwo muzi ko yatangiye no kuvugishwa ubwo nta kundi reka duhite tumujyana kwa muganga muramenye mwabana mwe muramenye mutihutisha urupfu rw'umwana wanjye uranyumvira mamara none se kumujyana kwa muganga byakihutisha urupfu rwe gute koko ariko muzi ukuntu nyense ameze koko yarahumanijwe nta kundi nta kabuza yewe ubwo se murumva ubwo buvuzi bwanyu bwamumarira iki koko ngo yarahumanijwe ahubwo se mama arabyemeza ashingiye ku ki koko yahumanijwe we
ariko mana kuko watubwiye bana mukecuru kuko muzi ukuntu arimo gutengurwa ariko muzi ko arimo no kuvugishwa muzi ukuntu ari ibintu arimo kuvuga harya ngo no kuvugishwa arimo kuvugishwa mama ibi ni ibiki unkorera wasanga ari malariya yamurenze nabyo byashoboka mwabana mwe nimwitonde kandi mujye mwumva irya mukuru ndababwira ngo yararozwe kandi uwo murozi nta wundi nirengeno ngo nireya ryo gukubitwa n'inkuba itagira amazi uvuga n'ibiki mama ngo ni nyine impamvu ari iryo shyano ngo nireya uyu mwana wanjye ibi byatangiye kumubaho aho amaze guhurira nawe kwa muyobozi wanyu ngo ni Kirise niho byatangiriye uravugisha ukuri koko mukecuru nibyo yewe ngo iryo shyano ngo ryamaze kwigarurira uwo muhungu ngo ubanza ari nawe uribo umugabo wanjye se ntiyahageze rigahita rimwirukana hanyuma umwana wanjye ntiyaje agahita afatwa ubwo murumva waritamuroze rumva atari ryo ryamuroze ngaho nimwinjire mu cyumba cye maze murasanga nta wundi arimo kuvugishwa avuga n'uwo murozi reya ishyano ry'ishitani rimitani y'umwana we yaramwishe bapfa umugabo yogatsindwa umukecuru ihangane reka tubanze tumujyane ku kigo nderabuzima asuzumwe nyuma yaho nibwo tuza kumenya ibyo ari byo n'icyo twakora umva sheri twe gutinda reka aho gutuza harya tusubiye ku kazi Kareme ahubwo ubu ndagiye ndabona ngiye no gukererwa nori ego komana ndabona nyogoko yongeye kumpamagara Kareme nitabe nyamu alo wiriwe nyabu yego mwiriwe neza nyogoko yego mumeze muteze tumeze neza nikoye Karame uwo mutware wawe se arahari yego arahari umuntu yamuvugisha se yego nyogoko urashaka kuvugisha Kareme Karame mukecuru muraho mwana wa yego turaho nikoye Karame ubu rero turishimye ni byiza rwose muragahora nibyo byishimo rwose twarishimye twishimiye igitekerezo cyiza cyo gusaba no gukwa yego rwose niko bimeze twafashe uwo mwanzuro mukecuru hanyuma rero ikindi twishimiye kandi tugushimira mwana wacu nuko mwemeye icyifuzo cyacu cy'uko ibyo birori byazabera inahangaha iwacu ku ivuko ry'uwo mugore wa Honorine iki ni ikimenyetso kiranga umugabo nyawe mu gufata ibyemezo ariko nanone kandi mwagize neza nigeze gusaba ko uwo munsi mwazigaragaza neza rwose kugira ngo abantu b'iwacu babone ko umwana wacu yashatse mu bishoboye ko yashatse mu bakire mwana wa aha niko bimeze rwose ubwo nigeze gutuma uwo mukobwa ntazakubwire nimuza muzaze mu mamodoka meza kandi menshi imyambarire yo rwose ndumva atari iyo kubabwiriza urabyumva mwana wa erega ubu narangije kumvisha bene wacu bose ndetse n'abaturanyi ko Norine yashatswe n'umugabo w'umukire mukecuru reka rero nkubwire yego mwana wa ndakumva rwose nabyumvise ibyifuzo byanyu yego rwose kandi byari byiza pe ntawe utabyifuza ariko rwose kandi mwihangane ibintu bishya murimo gusaba rwose biratuma hari bitazashoboka rwose bimwe mu byo musaba ntibizashoboka pe ubwo se ayo mafaranga yose yo gukora ibyo byose nayakura hehe koko Nyiragatari nyaya yarayarongoye Nyiragatari nyaya yaraya ariko niko ariko ubundi ubu ntabwo muri kunyumva ko mbona suje wagasonye ibyo uhahiye urugo birihera ngo iki sa nibyo wahashye njye navuye aha nkubwiye ko ngiye guhaha ariko mbaza ubusa gusa none wowe ni gute ubona mu rugo nta gihari aho guhaha ahubwo ukajya kuyanywera mu kabari nta soni nta soni nyine nta soni umva navuye hano umutwe wanjye uremerewe n'ibibazo urumva uranyumva neza rero niyo mpamvu navuze ni reka njye kureba aho mba nifatiye kamwe ndebe ko nanaruhuka aho gukemura ibibazo by'ubukene biri hano wigiriye mu kabari nagiye mu kabari nyine kugira ngo nyine
ntiyibagize ibyo bibazo kandi uretse ko ntarasinze ngewe urumva yego naho ibyo bibazo uvuga ubu bagaragaje ko gutwara amada no gutwita ari wo muti wabyo watwise rero nyine ngaho ugenda baguhaye amafaranga urumva aha reka nkwihorere nyihorera ariko ngewe si nkwihorera mukobwa ntabwo nkwihorera rwose oya yo kwihorera ndanze yego erega ubwo wanywereye umva narabivuze ariko mbona usa nkaho byibagiwe ariko umenye ko ikibazo nakubajije ndacyagifite rwose kuko utigeze ukinsubiza ikibazo wambajije sinyigusubize ni ikihe nako warakinsubiza ariko ntugire ngo naranabyemeye kugeza ubu ntawe wari wansobanurira ukuntu wambwira ko wazamye ukaba utwite kandi uzi neza ko washyize amezi 3 anarenga njye naryamana nawe ariko mana yanjye koko ibi ni ibi none se ntiwemera ko nwite koko uratwite nyine si wowe wabyivugiye se aha reka nkwihorere cyo ko mwihorera si wowe yambwira niko wa mugore ubu se koko wasamye kubw'umwuka wera nka Bikira Mariya mbimenye cyangwa yambwira reka kwiriza seberiza neza uko ubizi se hari undi mugabo uzifite atari wowe ubwo ubizi biheruka rero wahise uyintera yego ibintu byabaye akaba hasize amezi arenga 3 ubu nibwo samye sera ariko Sonori urumva byaba bishoboka koko ariko tuza tubiganireho neza utarakaye Kareme oya ibi ntabwo kabya rwose ngo nzazana amamodoka ahenze ngo kwambara bihenze ibyo se ni ibiki ariko rero nyine mfite igitekerezo Kareme oya mbwira niko umuryango wanjye ntuwuzi ndawuzi rwose urabona umuryango wacu ufite uwuhe mutungo ku buryo amafaranga n'ibindi nyogokuru wabasaba nabikura he koko rero ngo ni umuryango wanyu wose ariko rero nyine umva yewe banza unyumve ndumva nabirya barimo gusaba byose biza gutuma na gahunda zo gusaba no gukwa zihagarara hoya nanone Kareme hoya pe none urabona byaba gute nabirya bintu byose barimo gusaba koko imodoka zihenze imyambaro ihenze ariko ubundi uribuka ko tugomba no gutanga inkwano ndabizi Kareme hanyuma se hejuru y'inkwano nayo uzi kutanyoroheye Honori urabona izo modoka bashaka ko tuzagendamo zava he koko ariko nakubwiye ko hari igitekerezo mfite Kareme nashakaga kukikugezaho nyine ngo turebe uko bizakunda ngaho kimbwire njye nyine igitekerezo mfite nuko twakora ibishoboka nyine ibyo bishoboka nibyo nshaka ko tuzakora nyine gukora ibishoboka nshaka kuvuga Kareme nuko twareba uko tubigenza nyine tukagira ahandi dukura ubushobozi nka hehe ubu se nyine turebye nk'umuntu tuguza ntibaduha nyine amafaranga ninde guha amafaranga asangana gutyo Honori ahubwo se niyo hagira uyakuguriza ubona wazayamwishyura ute nyine ikindi gitekerezo mfite twareba bimwe mu byo dutunze tukabigurisha ariko tukazagenda mu modoka nziza pe yewe ubwo ndakubonye nyine nawe ntumbonye sibyo ukora ibikorwa bikujyana ubujyahabi ngo urashaka rwose kuzakodesha amamodoka meza no kuzashimisha rubanda ubwo urumva ko ibyo nabyemera iby'ubukwe ko bikomeje kugorana amaherezo azaba yahe naho mu kiganiro runana cy'ubutaha barakoze abo mu runana rero nibo basoje ikiganiro cacu co kuri uyu wa kabiri abatashoboye kudukurikira kuva mu ntango ndababwire yuko indege za drone za Israel ziregwa kuba zagavye ibitero ku karere ka Gaza mu kibanza carimo abantu bariko barasahura ku modokari yari itwaye imfashanyo naho muri Autriche habaye kurasa ahantu hapfuye abantu 9 ku ishure rikuru kino kiganiro cari gihagarikiwe na Nina Iradukunda mwako mumba Florentine Kwizera tubashimire mwese abahisemo BBC gahuza miryango